aya masaha White House imaze gusohora itegeko rivuga ko intwari ya Afurika Ibrahim Traoré atangira guhigwa nyuma yo gukekwaho gutunga intwaro kirimbuzi. Ese koko ni ukuri cyangwa hari ibyihishe nyuma yabyo? Ibrahim Traoré nyuma yo kumurika umushinga karundura wo kubaka umuhanda umeze nk'uri Los Angeles muri Amerika yo yatangiye kubibona ko Afurika igiye kugira ubushobozi bwo kuba yagira umutungo karemano uri hejuru y'uri ku butaka bwa Amerika. Ibyo bikaba bitavugwaho rumwe na Amerika. Akaba ariyo mpamvu Amerika leta yayo yamaze gufata ibyaha byinshi cyane ikabigereka kuri Burkina Faso, bikaba biri kugonga uwitwa Ibrahim Traoré twafataga nk'intwari ya Afurika, bikaba biri kumushira aharindimuka kubera ko ubu ngubu Burkina Faso yamaze gushinjwa ko iri gukora intwaro kirimbuzi, ari byo byamaze kurimbura Saddam Hussein, bikarimbura Osama Ben Laden, nyuma yaho bikongera kurimbura undi mugabo twafataga nk'icyitegererezo ariwe bita Muhammad Gaddafi. Nawe niko byamugendekeye, kandi yari afite imishinga ishobora kuzamura Afurika, ikazamura izina rya Afurika ku buryo buri muntu wese yabibonaga akifuza gutura muri Libya. Nyuma y'uko Libya na Gaddafi wayo akimara kurangira, Libya ubu yabaye amatongo, yabaye igihugu gihoramo intambara. Ese ibi ngibi bigiye kugaruka byongere bifate ku butaka bwa Burkina Faso? Ibyabaye muri Afurika bigiye kongera byisubiremo. Ibi ni ibiki? Musenge kugira ngo intwari yacu ya Afurika Ibrahim Traoré ibi bitamufata. Gusa iyi ni statistique ikoreshwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kubona igihugu gishatse kuzamuka mu iterambere ko bahita bagishinja gutunga intwaro kirimbuzi, bigasubiza inyuma Afurika. Ari nayo mpamvu Afurika imara igihe kinini kandamijwe n'ibihugu by'amahanga. Uburayi hamwe na Amerika by'ubwabyo byamaze gufata itegeko rigaragaza ko igisirikari cya Amerika cyatangiye gutegura umugambi karundura wo guhiga Ibrahim Traoré nk'uko bahize Maduro. Ariko se biragenda bite? Uyu mugambi se uracamo? Ibrahim Traoré uyu muhanda yamuritse, nicyo gihugu cya kabiri ku isi gifite umuhanda nk'uyu nguyu nyuma ya Amerika, n'undi muhanda uwuyingayinga uri i Londres mu Bwongereza. Ouagadougou ubu ngubu ibintu byahagaze. Umuturage wese winjiye Ouagadougou muri Burkina Faso ubu ngubu mbere yo kwinjira ari kumanza agasakwa, uburyo bwo kugira ngo barinde umutekano neza wa perezida wa Burkina Faso, bashaka kurinda ko abasirikari ba Amerika bakinjira Ouagadougou. Ubu ngubu ibintu byose bishize hejuru, umutekano barawukaza. 70% by'igisirikari cya Burkina Faso byashizwe mu mujyi ngo bikaze umutekano wo kurinda perezida wa Burkina Faso Ibrahim Traoré Colonel. Ubu ngubu ubuzima bwahagaze ku buryo umuntu wese utuye Burkina Faso kuva mu rugo bitoroshe. Ese koko igisirikari cya Burkina Faso kirahagarika Special Force wa Amerika wabashije gufata perezida wa Venezuela Maduro mu gihe kitarenga amasaha 24? Ese imitekerereze y'umusirikari dufata nka koloneli wa Burkina Faso byo birabasha kugwana? Iterambere rya Afurika se ryo rirahagarara? Abandi ba perezida se ba Afurika barahagarara barebere? Ntago byoroshye. Ibyo uyu mugabo kugaragaza imishinga karundura ishobora kuzamura Afurika tugahangana n'indi migabane nk'Uburayi, byose ubu ngubu abanyamerika bashaka kubishira hasi.
biragenda bite? Ibrahim Traore ese arapfugwa Kadafi, cyangwa hari ukundi kuntu bashobora kunegoseya ibintu bikoroha? Gusa ntago byoroshe kuri uyu mugabo guhangana na biriya bihugu by'i Burayi, bimurenzeho. Ariko nanone Ibrahim Traore, abanya Burkina Faso baragenda bavuga bati perezida wacu turagukunda, komeza ukore, kubera ko ibyo ukora abazungu batangiye kubifuhira. Abanyaburayi babonye ko bari munsi y'imitekerereze yacu, niyo mpamvu tuguhagaze inyuma tugushigikiye. Dore ko abaturage ba Burkina Faso kubera ukuntu bishimira perezida wabo Ibrahim Traore, bo ubwabo bavuze ko nabo ubwabo bazagwana n'igisirikare cya Amerika, ariko perezida wabo bakamurinda. Ese koko gutunga intwaro kirimbuzi uri umunyafurika ni ikosa, ku buryo uramutse uzitunze mu gihugu cyawe koko bakwica? Hari impamvu. Igihugu gitunze intwaro kirimbuzi, icyo gihugu ntikivugirwamo, ku buryo ibihugu by'i Burayi byumva ko hagize igihugu gitunga intwaro kirimbuzi, ibyo bihugu bitaba bigifite ubushobozi bwo gukontorora umunyafurika, kubera yuko baba banganya ubushobozi. Umunyamerika aravuga ati njyewe mfite intwaro kirimbuzi ku buryo umuntu wese wo muri Afurika mwaka icyo nshaka akakimpa, kubera yuko ntitwahangana. Umunyamerika yatatse Irani iragwana yihagararaho, haza kugaragara ko Amerika ishobora kuba yagize ubwoba igasubira inyuma kubera ibanga ry'umunya-Irani. Umunya-Irani yarifashe akora intwaro kirimbuzi, azibika neza ku buryo n'ubutasi bwa Mossad dufata nk'ubutasi bwa mbere muri Afurika ku isi hose, nyuma yo gukurikirwa n'ubutasi bw'Abanyamerika, nabwo bwananiwe kuvumbura ahantu intwaro za Irani ziri. Bararasa bazi ko zose bazirimbuye, ariko nyamara ntibari barashe n'intwaro 30% by'intwaro za Irani. Kurasa intwaro za Irani byahumuye igisirikare cya Irani. Kwica umugaba w'ikirenga wa Irani byatumije umusirikari w'umunya-Irani n'umuhungu wa Hakamine ajya mu bwihisho, arangije atanga itegeko ryo kurasa ku mufatanyabikorwa wese wa Amerika. Ibyo byose byaciye intege igisirikare cya Amerika. None ubu ngubu babonye ko Irani ataragafu k'imvugwa rimwe, bahise bagaruka muri Afurika, bahita bajya ku mugabo bita Ibrahim Traore. Ibrahim Traore ese we arihagararaho nk'uko Irani yihagazeho? Gusa ntago byoroshe. Niyo mpamvu mbahaye iyi video ikimara gusohoka n'iyi nkuru, ngo mumenye ese muri Afurika duhagaze gute, niki turakora. Umuperezida wa Afurika ushaka kugira imishinga karundura, ese agomba kuyikora mu gwihisho, cyangwa Afurika igomba guhora yubatse kwa kundi itazamuka ngo igere kuri level y'ibindi bihugu by'i Burayi? Gusa nanone kubera ubutunzi buri muri Afurika, ibyo bishira Afurika kuba yabiri hasi, kubera ko umunyaburayi ntiyajya atageze muri Afurika. Ibyo kujya byose 85% by'abanyaburayi biva muri Afurika, dore ko i Burayi n'umuntu wese ugiye guhinga ahinga mu ndobo, undi agahinga mu mufuka, kubera yuko ubuso bw'ubutaka bwaho bwabaye butoya. Dore ko i Burayi nta muntu ujyama muri metero, umuntu ajyama muri santimetero 40. Ubuzima bw'i Burayi bagomba kubwagurira muri Afurika kugira ngo bakomeze kubaho. Gusa nanone impamvu ibi byose bishobora kuba
ni ukubera ko Ibrahim Traore ari we ntwari y'Afurika muri aka